Orofo me da se dia me pa cho abo e friend akọ ne ntia open na obra nsa wanya no nipa suban ne nipa suban dia abo akọ se madam ho so open me na se be nka profo nkyerwa be kokko tenwum na wa bra nsa wanya me e ba fie nso na ba bu mi na me ho awakọ no ayem se University Foundation ena ebo chidom na Queen enche obakwa adoye nso fa de ba kan the number in the good screen so what you pass there 0548 30 29 85. The American said da yet da yibuni pani butia na ka kwan a amana mali dem me pa chaw anya awena de ne fa so nipa na de ka fa so enso se ya ne sobo aboni pa kopɛ se kwan no wanye ni minim se ye da de kwan fa ma Ghana for dia agi se nyame na ayem se Nana for the asofo ni my form because eya na memremo obi ti se agrada comfortable amase wa be sofo a ohwe da ni ni perfume bi abeka sati asofo ni payare fo bi abeka sati asofo me ye difo but me o ka sati amsa na me hwem hwe a me ma ahoboti pra fobra ni embebu bodo mpem na asemi na me kasa ne se Friday, echna yame yadoma watch and pray. What God's Revelation Ministry. I saw them on patrol. Bra, my yanka susun sem yamon paye yamfo nyame direction nyame bambo fremu form. Na se onyamba form amma. Sra shafa to awudim na ma eba no wo yinhira. Nyame na aye ne sa. Obone fo de se ne ma me kwa nim. Me patrol tie me. Nyame kan se. Tini yo. Na me kan se. CompûterMan. It was a mouthful to CompûterMan yampia nipa ekasa dimi me bra pani CompûterMan tem. Na CompûterMan will be a minimum personally. When you meet CompûterMan, you cannot talk rubbish to CompûterMan. He's a lawyer by profession. CompûterMan is a lawyer by profession. You cannot say any rubbish word to CompûterMan. Yeah. Ghana ya ka so fo wabobra obi se kum chacha wabobra pa kum chacha wabobra but a very simple guy. Kum is a very simple person, respectful, decent. If you want to talk to kum chacha now, me kum chacha, you will never know the red kum chacha Nicholas. You will never know. I have been to kum chacha house before. Menine shia menine no ni me na obi se CompûterMan hwade ayana akoyo lewe osise di school na bobra anka asase sunya yeni homa na yenko school no ke yenka ho school ya bobra mi hu bia osua homa na obosti ne ho oni homa fa sa buru aboto bi be esifom di ye ja atemdidie na atemdidie wo nyansa ena otimi di atemu hwe chema untumi Ubi sounds one shot the cross ferry da wo hu. Enso yere be mani ska. On the session botu ma si bibi so. And then you tina ba ye di atema ya nwene ho because wa ko school nti wudi atem style bi abi. CompûterMan wudi na temi. Is a lawyer by profession. A lawyer when we law school. Kwame despite on go school da was school for one body degree dey eduma ho no tue peanut. Enso bo as a friend say wa ko school. Lewe ni di go timi ntwere eso na hwe nyame sesel we hwe adidi atam adi sebebra wa fa sesel botom hwe nyame ni pa ya sorry ena os ma prophecy nyame ade na di akere me pa taw una afa le sofu juma wo di CompûterMan tam una afa le sofu juma ana wo di CompûterMan akoba school ena hoye adwuma enso wani nti udi di natem e pa chaw asofudi no di no una abebu natem hwe Ghana mo menka no kranche ya wuenwu asabi se CompûterMan ya ukuna anka wutie wani baje anka se CompûterMan ya unya be ma anka wukwa bibi sifia anka kwa obie ni do no betwe check no atwera mo se CompûterMan ya wo fa bia anka wani tikali tu Ghana ade na yani shade ye mu ade ye mfere ade sa
kwasesem we bi kwa asofo bi anka say nipa ponefo asofo bi shechi wo di kwasesem asofo bi won wo di kwasesem asofo bi won wo jimi om ho nti yeso ne di obi ate ada say jariye bi computer ma asa de wonka wo enyonya bi a ode amto obi so wonka wo papa ye bi a wa ya obi de wonka wo except me kwasiampi me ye papa ma nipa kra wonka wo na mom ma bibi nchi akitu mi hwe ona we chese odifo kwasiampi onye onipa ponefo nti ngode kai papa na me ye ma wo sada nyame mi papa ya nyame kama kuma na me ye wa ka bua dai ka koma dew and want man solve problem se computer man eche nyama obi ye tumi aba eje track mu na nipa no manifest nipa ni ma we ade fufuro adra kra gya so dem hyenko we ade fufuro computer man ye nyame aduma che we what dey mo hwe video a computer ese professor mo say aduma yi say ede ne say aduma yi say eje fo mo hwe kakra fombra achu o sister na wo ye ne dem ya kohwe afuru bi ya wa adaka bi tetefo trank ni bi o ye be sinemu nya mi so because obi ade nsa so mana ashoko no ya nsa so mana ashoko no ai eye bosomo no na eduru na abetena sa trank le so isi se de wiaseti we admire onyame na de asemama no ene nipa bo ni so kwe nipa ni so wonu kwe a mo mo pa wo bi kase me akekere no so akese suda enyumi ase yilele ayigbe fo sunu no yilele ba sare fo sunu no mo ti sanyo ne da nyame kokon oye dwuma bebre erani shira no erani ka mo share video mo comment na ma page ba ka busia enko enim erani ni kasio enka wate computer man ichiawo koso ye adwuma na erani no ntina enye obi ne bu aten nti mentire ni pe ka menim se otie computer man na no ya oso be di watema untimi na erani ka computer man that's my crown bye bye.